Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Igi Bro, još jedno novo druženje na mom kanalu, ali ovaj put se družimo iz kola i ide jedan video za vas iz Zlatibora, tako da ćete da eto ispratite malo ko nije šta ima novo tu po Zlatiboru i tako to. I sad nisam radio vlogove i nisam snimao ništa slično, otvoren je prozor jer je jako vruće, nisam upalio klimu, tako da možda će se malo slabije čuti glas, ali u svakom slučaju kao što vidite prilaz Zlatiboru s novim asfaltom, jako je fino sređeno, tako da je dosta drugačije od prije 2 godine kad sam bio posljednji put. Da, sada kao što vidite prilaz, uskoro će se gore otvoriti točak i sve, otvoren je Lidl, bar ne pamtim da je bio kad sam bio prošli put, tako da evo, ovamo je točak, ovamo je i jezero i sve. Mi ovdje imamo neke radove na putu, neko crveno svjetlo dolje. Da, dolje je definitivno semafor, ok, to ćemo malo da sačekamo dok se to sve očepi, pa cepamo dalje. Nisam puštao nikakvu muziku da ne bude copyrighta nekoga, mogao sam boga mi da pustim Alena Ćirića, zato što brat me daje copyrightove bratu, ali sad nećemo to tražiti, tako da nastavljamo dalje čim nas pusti semafor. Evo vidite ovamo Zlatibor, to jest nalazimo se u opštini Čajetina. Čekamo i dalje na tom semaforu, još uvijek drži, ne pušta. Nadam se će uskoro da nas pusti i da možemo da krenemo dalje. Ovo je prvi na neki način vlog i video koji snimam iz real life-a, tako da do sada nisam radio nešto ovako, ali eto ako vam se sviđa, kad god budem išao na neko putovanje, ide znači neki video ovako iz puta toga karaktera, tako da ćemo eto snimiti ako vas bude zanimalo tako po koji videići da imamo na kanalu. Pustilo nas je konačno to crveno, tako da idem dalje. Cepamo dalje, prestrojavamo se do tog kružnog toka ovamo lijevo, pošto kao što vidite ova traka ovamo je zatvorena, i idemo sa kružnog isto direktno lijevo i idemo na grad. Tako da ću da sad lagano krenem prema gradu ovamo s ove strane, ovako. Sad ćemo još malo doći do, ovdje imamo Lidl, samo da vidim da li se može ovamo pustiti nekako na Lidl ili tako neka varijanta, ili sam trebao da skrećem tamo ipak. Nastavio sam dalje pravo, vjerovatno da se ide ovim putem za Užice, računao sam možda ako uspijem kako sa neke ovamo strane da se uključim na grad, pošto su ti radovi malo tu zbunili dosta, ali onamo je definitivno skretanje kod Lidla, ali kako god malo ćemo se još provozati ovom vamo stranom, čisto da vidimo šta imamo tu. Evo ima jedan lijepi tunel. Pali sad. Nije neka sad specijalna dužina tunela, tako da se vrlo brzo cepa dalje. Da, definitivno je u pitanju put za Užice. A koliko smo tačno daleko ne znam jer nisam pratio na putokazu koliko smo daleko baš od Užica, ali mislim Užice nije nešto prilično daleko od Zlatibora. Trenutno smo u Čajetini. I vrlo brzo se, kao što vidite,
Zlatibor kao jedno naselje upravo ove opštine Čajetina. Tako da ne znam da li se ovdje negdje sad skreće i nisam bio u Čajetini nikad u obilasku, već samo prolazio na putu za dalje kroz Srbiju, tako da nisam svaćao unutra i gledao kako je, šta je i to. Put nije neki, dosta ima rupa, ništa specijalno, tako da vraćamo se nazad pa se uključujem na grad. Čim dođem nećemo ići dolje u centar Čajetina. Vraćamo se kao što vidite nazad i evo kao što vidite ima tu neko skretanje, ne znam da li može da ubaci neđe u grad sa zadnje strane, pošto kao što vidite radovi su apsolutno svuda prisutni i ovdje kao što vidite već totalna gužva na ulazu u Zlatibor sa ove strane, jer sami ulaz u grad je očigledno blokiran time što su ti radovi baš onako napravili totalni haos i zatrpali zapravo samo ovo malo naselje koje zapravo nije više tako malo s obzirom na infrastrukturu i gradnju kojom se Zlatibor svake godine sve više i više zatrpava. Znači radovi su svuda osim u gradu i kao što vidite na putu, tako da je baš komplikovano, ali vrlo brzo slikom vraćamo se na ulaz u grad pa ćemo malo da se provozamo kroz sami Zlatibor. Evo, prošli smo kroz semafor, sad bi trebalo da se može ka gradu s ove strane, mada mogu se mi s one, ali ajde. Što je tu je, što bi rekao naš narod, jel tako? Sad idemo na grad. Tu čikica neki stoji na putu, non stop nešto oni tu provjeravaju, preusmjeravaju, stalno je neka frka, neki kaos, ali evo vidite, možemo izgleda da prođemo bez problema, odlično. Dobar, ovamo vam je kao što vidite, Luna Park i šta ja znam, tako dalje, pustit ćemo Čiču naravno da pređe ovdje na pješački, kao prava kulturna, saobraćajna gospoda, jel tako? Ne da me napadate i da me kritikujete u videu kako nisam Čiču pustio da pređe i da mi lupate dislike. Aha, ne možete da mi lupite dislike, YouTube vam je izbacio to dugme. Ovamo vam je lijevo za jezero, to nisam snimio, a ovamo nastavljate kao što vidite gore ka gradu. Uglavnom do jezera možete s ove strane, možete ako ste smješteni negdje u centru tuda. Tako da ima više opcija i više varijanti. Kaktus nekad sam imao ovakav isti Citroen. Jako je dosta frekventno saobraćaj, je stvarno gusti, non stop ima vozila, stvarno po Zlatiboru. Tako da je baš onako natrpano što se kaže. Uglavnom računao sam taj video nekih 10-ak minuta da traje, još je minut ostao otprilike za taj neki 10-minutni YouTube video laganini i evo kao što vidite spustio sam se doslovno do samog centra Zlatibora. Nadam se da ste u videu uživali, ako jeste ostavite like, sabajte se, bacite neki komentar. Meni su apartmani ovamo desno, tako da ću da idem gore prema Gigatronu. A ljubim vas brat, uživajte, hvala vam puno što ste gledali ovaj video i družimo se uskoro u nekom novom Samo jak.